nang takan ayu ba unlet wat ia ki jingkang jong karoi kapar nang tei na pos sekretariat namar nga ongi pi claim experience sebekapor tang sistem citeng ndo syuk te balagi peneno tang manuat ia ki jingkang sekretariat ngompi henreu benai la lut lepa kapor henreu benai la lut lepa kelempat yoski mayai henreu benai la adep kapor go kinong mau pelang baik kabangamut ban ong ya pi ine ipor sistem tam ubaduk prestun upen bor ya pi budget yu menteri lah namar ngan lewat lang manga ya ke jingkang hapok sekretariat UCM udon don jing ke jingkang UCM gadon ke jingkang deputi CM gadon ke jingkang mas ngobha gadon tekam persuk ya ni pergi pajak ngtrai pimsuk lah dengan lek kunta dengan scam bagi pajak jong ke mau pelang konferensi kidai ki bapro ke Jabing, kidai ki breu ke Sempang, kidai ki breu ke Stad, naga kadau hakal laipo tadi, let jar halaki jong ki jakat hebut, haka kerteng jong menteri belah, ikwa ban ai promotion, na kaliang juga parti kejongi ngapat ngakwa ban at sakaway balegi kwa ban ai promotion na marula don experience ai promotion yu bom non experience long imo lama ban ai promotion yu breu bom tip ya kabenang kendau hakakam sorkar roken mau bah swaban ai promotion ki officer ki ai ke certificate Iki nong tray la ibit nem de LD bat ke sekuyudi la dembit syua hadu bandabit kata te menteri bla sautem ula syakriya des council yiki post ke baper kan ayu baun jong unwan ke no mentahang te assembly